Reci. Nećeš, ne mogu. Dođi ti ako još kod mene, ajde. Gdje ste ga te? Gdje su? Starina. Da. Evo, brate, donio sam nešto. Opa. I žurim, brate, donio sam sad taj poklon, pa jebi ga uposlao sam nekom. Uvidjeli buboje, dobri. Gdje s tebe se opasno što nisi išao ozbiljno? Za rakiju? Može. Mislim da li mogu čovječe. Znači, znaš kako je bilo ozbiljno? Jebi da kad tebi cura radi sve, šta ja ti kažem. Ostavila me. Ozbiljno. Pa eto, jedan smog manji. Nije tako, brate. Što ti ovo brate? Krizu od crte, brate. Piše od kada sam spavao. Ozbiljno? Pošto ne spavaš, ozbiljno. Molim? Evo... Ajde. Ajde, može. Ajde, čao. Evo već zove, brate moj. Tako da, hoću me čas dogledam, molim. Ne mogu, nisam spavao 14 dana, ne mogu ništa. Ništa, brate, ja tu ne mogu pomoći, jebi ga. Žao mi je, žurim, jebi ga. Šta da ti kažem, ako budeš se predomislio, čućemo se večeras. Moraš malo čovječe žini, evo te vidi kakav su, sušio se položnjaci do usta, brate. Ne možeš dva skleka, brat čovječe. Dobro, brate, ajde. Eto, brate, pa se čujemo, ako budeš voljan, nazovi. Može. Vidimo se. Ćao. Moramo prestati. Ništa. Šta je bilo? Ma ništa, gledaj se tu nešto. Ajde, izvodi, ući. Sjedi, brate, sjedi slobodno. Evo da ti nemaš ni rakije, da ti naspijem. Kakve rakije? Šta je ovo? Popini. Što piješ? Jesi ovo sve sam popio? Manje više. Što? Ne mogu da ti nisam spavao nikad. Nisi spavao? Što nisi spavao? Ne mogu, brate. Zbog čega? Pa od kako me ostavila, na 14 dana nisam zaspao. Daj čovječe. Eto, hvala. Mislim, razumijem. Prekinuo si prva ljubav, zaljubljen si bio i sve to.
Ali jednostavno mislim da trebaš u svojoj glavi da shvatiš da to nije vrijedno da takve stvari radiš, da si toliko opterećen time. Se slažeš? Pa slažem se, brate. Pa šta je problem onda? Prestani razmišljati o njoj. Misliš da alkohol rješava ovo? Ne rješava. Pa ne rješava ništa normalno. Ti trebaš u svojoj glavi da svijestiš neke stvari. Pa šta da ja? Pa čovječe izlazi malo, ne znam, bavi se nekim sportom i trči, prestani razmišljati o tome. Nije vrijedno toga. Što bi ti razbio glavu njom ako je njoj svejedno? Malo razmisli. Tačno, brate, 2 godine. Pa 2 godine, šta sad da bilo ti je lijepo, ono. Ubi me, brate, ne sam se. To mi je najgore što ne mogu da spavam. Pa sad ti govorim, trebaš prestati razmišljati o tom jednostavno. Opusti se. Ne mogu biti opušten. Gledaj filmove neki, ne znam. Ono, samo Pa prestani razmišljati o Ne njoj. mogu biti skoncentrisan. Nisam, brate, spavao 14 dana, ne mogu biti ni za što skoncentrisan. Večeras izađeš malo s nama, malo se zezamo, družimo, prestaneš razmišljati o njoj. Je za? Ne. Šta ne znaš, spremi se, doćemo, ja idem po tebe i to, idemo negdje. Razumiješ, brate, malo izađeš s nama, malo se družimo, zezamo, opustiš se, prestaneš o tom razmišljati jednostavno. Ne možeš ti kad si ovdje zatvoren, znao me ubiti od tebe. Razumijem. Ono, sve će to proći, pa. Brate, ja odam onda, pa ćemo se čuti kasnije i otići negdje na piće, ono, zezati, a? Javit ću ti se. Ajde, brate. Čekaj da znaš. Ništa, brate, hvala što si došao. Ništa, brate, čujemo se kasnije. Ćao. Ajde. Neću ovako više. Da vidi, ne može ovako više. Neću.